firstborn child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Being audition, abazizwayo abahola umoya beze ke bahluleke ukuba no Jealous Mona. Grace and peace. I really hope this finds you well and in awesome, dope and wonderful spirits. Come out, have a look at others known as Uskim, Babu Tale, Babu Chabela, the wise that are coming from the east. Welcome to it. This is another episode where we are talking about the issues of life and more. Mautu lost you out for the last and the final count. This is the only platform la we will reconnect in reality. So we are in that season where izinto zenzakala khona ke ko Gauteng modi one thing. So sekukhona ke umlayezo ophuthumayo la oze no sister la ukuthi yabhimbi khwaya kaMhlamunene maruze no seswami wase Shoprite Checkers. Ngifuna imali lapho. Umakeup ile ngiyambuza ukuthi awusilo hlafunani. Next wena uthini? Wazi labo sister bale clinic bathi wena uphethe i-drop ngapha ne wena awe one side. Welcome to it. Awusaka dumela sawubona. Yebo futhi njani? Ngiyaphila kunjani siswami? Ngiyaphila mina. One farmer coordinate nawe futhi. Kune story ngegolide. Hayi kusho ukuthi nje kaVilakazi siyazithanda izinto. Nomfethu umuzi awumphephetho umuzi uVilakazi. Uwe waVilakazi? Yebo so kaVilakazi. Ushadile unyetha? Yeah. Ngishadile. Oh, into yakhona or mhlambe ukuleya process leyana. Nilutho bhuti ngishadile umyeni washona 2017. Oh, ubushadile. Alright, umbuzo olandela bengisafuna ukubuza ukuthi usakukhulumisa ubabe ekhaya. Ngino doctor bathu Dr. Leroy Dumezweni Sidambe. Hayi ne uyakwazi ukuyohlola kahle. Ngiright nje kule chapter ngisenguyo hayi. Hayi uthandwa yimama lento bese siyenza ibe light. Yeah, sinabo uyanda bathanda ifika. Yeah, manje bonke ngiyabakhonzela la ngomlayezo ovela kwa Skim GP network. Alright, yabuya kuphi ekhaya? Ngibuye eMpumalanga. Yeah. Epitrative. Ubuye epitrative. Bengilaphi izolo musi somewhere ngale kula site angale la. Yeah, ngile lapha. Okay, no ku right. So ubekwa yini namhlanje man? Ukhulela epitrative? Yebo, khulele. Yeah, i-light lenta ngithi semzeni we-Christmas. That's why ngikuhlabelele kuqala. Ukwenza sure ukuthi ku-right. By the end of the episode so faka ama number la. Usabhekile mhlambe uma Devana sikuzamele or uqawula. Ngiright le chapter. Ngile chapter nguyo ngiright safuna kwamanje. So wenza njani ke makwenze uthi nature is calling? Iyakuhlebela. Usathana makakuhlebela. Hayi ngiyazama ukumsusa ngoba hayi. Dubu umzimba. Kuningi okwenzakalayo but nje usisi washe Shoprite Checkers. Ufake nedayi manager. Ngifuna ukuzwa amaqiniso and uzowenza nama edges Shoprite hayi anshine yabulala lapho sise Shoprite. No man, thank you. Angithi abantu mabethukile la ngenendlela yami yokuvele ngithi no ngithi relax yabona bakhona ukukhululeka la. Yeah man, ngiyazi ukuthi kaMhlamunene khona okwenzakala so ngifuna ukuthi ngikureversise because abaningi bathi nawa sound ngathi kumoja love manje ukuthi 1992 wenza lokho nalokho nje kuhlezi babuza ukuthi kwenzakalani. Yeah. Nawe uyabukela? Ngiyakubukela. Ngenzeke lawa abangizondayo. Yazi thina siyabuka. Yazi wabopha lo yasisi kabhlungu kabi. Uthemba umthethisa. Wayebomthethisa lo. Even bona labantwana bama abancane banokusho ukuthi mama yamuza ukuthi kwenzakalani? Yakhumbula 2000 bani or 19 bani ngithi yeah. Yeah. All right. Yeah man. Awusiphe ke udaba because I know for a fact ama researchers wami ngale yabo sisithukile abo Brahamoni. They gave me the story, but ngiyathanda ukuthi ngizwe from the horse's mouth. Sesiqedile ke manje introduction ngiyiqedile nga the first 5 minutes. So sifuna ukuza nje kuwe mama. Ubekwa yini namhlanje la kwa Rings and Bearings? Okay, ngicale nje ngibingelele igama lami nguThembele Ihlo kaVilakazi. Ngibekwa ngizelana ikakhulu usisi wami ophusha ukuthi ngize ngifike la. Kusho ukuthi bebona ukuthi ayi mina vele bese amandla aphela kodwa ke bona bathi ayisisi angeke siyeke nje ilenge nje kanjalo. So wasebuya ke kimi day before izolo ngitshela ukuthi hayi sengimtholile uSkim GP and then budwa phone walethi phone kimi usisi wami ngakhuluma naye. Okay, sabe ukuthi namhlanje ayingamtshela ngathi hey angazi kuyokhonakala ngoba emsebenzini thina siyavala but wathi zama iko sengifikile ke la. Into engilethe lana ngumama wabantwana abathathu. Kodwa ke ifirstborn nami ishone 2021. Ngisele nabantwana ababili umfana nentombazana
bese kuba nomzukulu Yeah. ngugogo nje. Yeah. And then kuthe October 16. Yeah, October 16 ngibuya emsebenzini Unyaka kuzoba umuphi sona? Kula unyaka lo Oh, 2025 okay. October. Yes. 16 ngibuya emsebenzini. If I was not mistaken, it was on Monday. Mangikhumbula. Besivula emsebenzini. And then mangibuya emsebenzini ngihamba nomama womfana. Ngisebenza naye mama womfana. Hayi ngithi ngifila like ukuthi namhlanje angeke ngidrive. Hayi imoto sizoyishisa uhamba ngamateksi athi okay it's fine sihambe. Mangibuya emsebenzini ayisifike sisebenze sibuye siphume early futhi ilanga la khona. Mangibuya sibe emsebenzini sibuya futhi ngeteksi masifika siqala komunye usisi esimaziyo begula siyambona siyaphuma siyahamba sibuyele endlini. And then mangifika endlini egateini ngizwa iloud yomsindo weradio. Ngithi kuye umama wentombazana hawu umntanakho uthenge iradio na athi hayi angazi. Nje kungafika kimi ukuthi ngingene endlini iroom lomfana lingamuva kwendlu yami. Ngiround ngamuva mangifika eminyango ngithola yena umfana ume ngasemnyango. Umntanami ume ngaphambili inyana nje. Lo umzukulu wami ubamba phe kombhede. Fike ngene. Mangena ayavala ivolume. Ithi hawu ndoda usuthenge iradio na. Athi hayi angithenganga iradio ngiphiwe omunye umfana la ngiboleke omunye umfana la eJardini. Oh. Okay lo mfana lo omboleke iradio ulapha kwami kuye kwangena imoto eroomini. Kunomfana abaqhashile phakathi eroomini. Okay it's fine into yakhona sayilungisa nalowo muntu yandlula. And then bese senziwa ijoke ukuthi kusizile ukuthi kungena imoto eroomini bozoyithola kuphi iradio ayisihleke nje. Bese ngithi kuyi hayi yithi ngiphume nalapha ngihambe nabo. Ale azayongiblocka ngasemnyango angivimba athi hayi bayeke. Kufike nje kimi ukuthi yazini ngiphuma nabo. Mangisakhuluma naye kanjalo mama akhe afike naye. Afika ayiboneke naye iradio leyo thatha abantwana ngiphume. Mangifika endlini ngibuza umfana wami lo na 14 years manje. Buza yena ngithi hawu uhleli la abantwana baphatha hayi mama ngithi wathi wena ezilonga mabe seJardini ku right. Bebengale kumalume Oscar. Okay it's fine. Ngene endlini ngihlale. Fike ngisihlalele nje esofeni kanje. Bajwayele ukuthi mangifika bathatha ibag bayavula. Babuye bazogona boyi2 bayalingana bana 4. Qale ngomzukulu ngimbeke ngapha. Thathele nalo wami. Mangimbeka mayethi yahlala ajump umntwana. Ajump abaleke ngase bathroom yami iside ngapha. And then wena ubalekelani athi uyangilimaza aqala ukukhala. Ngibiza uSiyanda. Bamba lo mlethe la. Abaleka athi uvula umnyango webathroom uSiyanda afika mbamba mlethe. Ngimbuze ndima uthi ngiyakulimaza kwenze njani. Ngisuse lo ngimbeke phansi aqhubeka akhali. Ngimthathe kunetafula after ama couch wami ngimbeke phe kwetafula. Ngiyamkhumula ngiyambheka angiboni lutho. And then wena mothi ngiyakulimaza kwenzakalini aqala umzukulu akhuluma amathi wakathi gogo uthi mamncane yazi kwenzakalini. Umalume Oscar besingalendlini yakhe umalume Oscar ukhumule ubusisiwe iskate nephindi neskipa babegqoke ilona yase crash uniform yase crash. Hawu ukhumule ubusisiwe iskate ngithi wena ukhumule latha mina akangikhumulanga mina into ayenzile ungifaka ilimo la. Ngithi mina ngiqale nje ngihlangahlanganeke manje. Ngithi Siyanda hawu futhi ngingamblame umntana ngoba vele ngamtshela ukuthi ezilonga abantwana babe seJardini ba safe than ukuthi babe sestradini. Ngithi ngithume yena umzukulu ngithi wena hambe ubiza uPrecious igama lo mama umfana. Hambe ubiza uMagogo bambiza uMagogo ahambe vela abuye nami ayingena vele ngithola ngiyakhala. Athi yini ngithi ayi kunento ekhulunywa ngabantwana. Mara nawo ngababuza.
hayi ababuze ke vele bakhulume lo wami lokuyakhala umzukulu akhulume ke istory sonke azasho ukuthi umalume Oscar umnikeze i2 rand wathi ahamba aye shop ayothenga amazimba wala yena ukuhamba ukuyothenga amazimba wamqosha embedini wathi akahlale phansi wahlala phansi ke yena uthe mayiso lapha malume Oscar wathatha ibhande wamqosha ukuthi aphuma wahamba wothenga amazimba wathothi kuloso sothengisa lapha ekhoneni uthi hayi imali yakhe yashota wahamba waya emakuleni nangempela vele ngabathola abadla ama nickness wabuya namazimba ke mayebuya uthi uthola ubusisiwe uyakhala malume Oscar umgonela lokhu uyamthulisa uthi thula baby and then ubusisiwe wayengagqokanga ngaleso sikhathi leso nomalume Oscar angagqokanga bekhumulile okay mbuze yena ubusisiwe kwenzakaleni athi malume Oscar ungihlabe ngomesela akhombe straight ngithi ummese athi ungihlabe ngomesela hayi ngithi mina hayi ngimbhekile mara angiboni lutho angene kumama khona ke bamamela istory abantwana bamtshela sona amthathe naye amhlola athi hayi mangukuthi umraphile ngabe kunegazi yabona ngithi kuye hayi nami ngididekile njengoba nawe usho nje ngimcheckile mara angibonanga lutho mara sengixakwa igama lokuthi athi umhlabe ngomesela athi hayi uOscar akanawo ummese eroomini lakhe ngithi mina angisho ukuthi unawo bathi uyabezwa abantwana ukuthi bathini okay kuthe kusasenjalo athumele futhi umfana wami ukuthi abize uOscar ngihleli ku couch angena afike emva kwami la ngimbheke so ngithi Oscar umenzeni ubusisiwe angiphendule nje ngaleyo attitude angambuza ukuthi umenzeni ini afike ukuthi ngamenzani mina ubusisiwe nginentombi zami yabona ngithi mina Oscar ngibuza kokugcina umenzeni ubusisiwe hayi mina angimenzanga lutho ubusisiwe mina nginentombi zami ngithi okokuqala angakubuza ukuthi yini oyenza ubusisiwe wena mangukuthi akwazi lutho fanele ungibuze ukuthi usho ngani or uthini mama sokungiqhamukela ukuthi unentombi zakho bese nje mama yakhe ngithi hayi lento le kusho ukuthi into eyenzakele kodwa ke ngendlela okungakhona angazi ke ukuthi kuzoba kanjani umama khona athi kimi kahle lento le ku create istory ngomntanami bese ngiyambuza ngithi Precious ngibuya nawe emsebenzini manje ngena nawe manje akaphela even 10 minutes so how can I create a story nabantwana abana 4 years labo ngabatshela into manje okay noma ngamtshela into ahamba ayikhuluma phandle mase ekhohle uzobuya ngibuza ngithi mama ngithi wena uthe hayi manje mase ba create a story ngiqale ngihlangahlangane nje umntana mangibuza ukuthi mama Khethe ngicela uthishu lapho please dlula mfana mina hayi madoda bona bo Oscar I think the colleagues and the viewers at home, the reason why we at times give people an opportunity, this is the only way abantu abahila ngayo or bakhona ukuventilate abaddress amanye ama issues. We know ukuthi our police stations awana capacity amanye, there's always ama excuses abantu abawunikezayo. So this is the only way where we say someone has to have the expression or the voice. So we are not in any way suggesting that we are building a case against Oscar. I-court kuzomele i-activate manje the community la buya khona umama ngisazombuza as soon as abambi composure so that we understand. So manje ke sesithumela imvuselelo niyazi ngisebenza kanjani ke mina mase ngingenelele nazi ukuthi ibhimbili ikhwaya. So no Oscar la khona kuzomela awafasa amateki and angifuna kusasa besinto ibuya kimi. I remember ngikhuluma nomfundisi uMbhora Tilimskin, you are an activist of note and I don't know why ungayithathi politically lento ngoba mina ngagcina nginenkinga ngimele case gender based violence umuntu athi unama blue eye ushayiwe kanti ushawe iboyfriend wagcokisa lama blue eye indoda yakhona. So le out yagcina umuntu eyiperpetrate ingasi perpetrate until kwangena uMastand wakhuluma iqiniso. So abantwana abana 4 lena kuzomela i-try test or even a court but umama usaza narrative. I was just trying to buy time. So we are in the season la abantu bebusy khona umoya kaSathane kubusa wona ke ngale festive season mase badakwe ehabli bayazazi benzani mabadakwe insawo badakwe ama drugs badakwe Don Julio ababambeki. But anyway back to the episode. Sorry mama, I know kunzima kuyoba nama cases anzima in the country waboqweqwe
and kwaba ne revolution imibuso yavukelana. So I don't think kukhona umuntu ongasuka nje asukeze la, but ke uThixo useduze nalabo enhliziyo ezikhathazekile. Ithi sizama ukattempt ukubela back to the episode. While ngisasho njalo wena ngicela ukuthi uCoffee Kosha laphana, like, subscribe, comment and share the video so that the community grows. We are on the road to 400k. U-Oscar mama, if ngingabuza, u-Oscar unangakhi iminyaka yokuzalwa mhlawumbe mawumbona ke, because ngiyabona nakhelene seJardeli wana uyahlawumbisela mhlawumbe ungazi ukuthi unangakhi. Oscar the time enza lento leyo besasena 29 uwenze i30 nge20 saka November. Yeah, but umkhulu man. Umuntu ona 30 sekanomzi wakhe unayo. Baqhashe lapha eJardini ngimi qale waqhasha umama wakhe eqala. Oscar behlala eJoburg nomama wengane, angazi kwenzakalani. Wabuya ngale okay. Ngokuthi umama khona besengihleli naye almost 14 years full. Oscar bese ngimthatha vele njengosisi wami vele yonke into esenza ekhaya vele bese sim include apha kuleyo nto leyo. Wabuya ku Oscar benonyaka ehlala lapha yakimi njoba esenza lento leyo ke. Okay. Uthe umama khona mayiqeda ukusho ukuthi abantwana ba create story. Hayi angiphume ahambe ngithi kuye angazi ngithini mawuzothi abantwana ba create story ngamanye amazwi kusho ukuthi yimi obatshelile, but it's fine okay ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Alright, aphuma ahambe aphinda abuye futhi after maybe 5 minutes abuye athi manje ucabanga ukuthi wenze ini. Ngithi ayikho into engingayenza ngoba abantwana ba create story. Hlale futhi lo angithole ngihleli isitile sofeni isiphethe elifoni. Aphuma ahambe ngifaka amanzi abantwana ebhavini ngeza abantwana ngibele umbhede ngilale. Uthe mara usacabanga mama ukuthi noma le ndaba ngathi serious ulala kanjani umntana khala ngoba le iyaphuthuma lento, and I'm sure noba ngabe sidideka makwenzeka izinto sometimes abanye abantu bathi uyadideka. Ngifuna ukukuphazamisa but umbuzo na usamile ulala kanjani ungena embhedeni uze ukuthi no iyababa manje lento. Into vele nami angazi ukuthi kwenzakalana mfuna uqambamanga. Angazi kwenzakalani ngalelo langa lelo ngoba enqondweni yami kwafika ukuthi angithatha umntwana ngiye eclinic ngwavele yiclinic vele bengangisiza ngalesa sikhathi. But kwaphinde kwafika futhi ukuthi what if eclinic mangifika ezingoba ngimbhekile ngibona ngalutho. Mangifika eclinic nakhona mhlambe ngihambela amahala plus ngapha ngqondo amsihlangahlangene ngalento beyikhulunywa lo mntwana nomama wakhe yabona. Ngitshela ukuthi mhlambe mangilala kuzoba nento engizovuka naye engcono or umnqondo izobuya. Anzangalala bhuti ngalelo langa lehla mfuna uqamamanga. Anzangalala. Umntwana methi yochama, umntwana uyascreama. Ngimbeke futhi empedeni ngibheke angiboni lutho. Umntwana mayochama ayoscreama ngaze ngathatha ithawula lakhe lengangempepha ngala semncane. Bethi mayochama ngithatha ithawula ngiyirole. Ngifake phakathi ukuthi achamele yona ithi mayiqala uba amanzi ngiyishifte futhi achamele kuyo kanjalo azaqede. Angilalanga ubusuku balanga la khona was Thursday ebusuku ngizosa kube Friday. Mama khona vele kuseni masihamba uyangibiza or mina mangiqede eqala ngiyambiza. Anginokhele eminyango athi asambe. Ngithi mina ayihamba ngilate yabona. Akasho nokuthi okay thi ngene ngibona umntwana or ini ayahambe. Ngaso sikhathi ngiqeda phuma ebhavini ngigqoke ngiqede. Nje lo ngiconfuse ukuthi kahle kahle kwenza ngenze njani mangiqala ukukhuluma ngithini ngithi story creative ngithini vele angifuni uqamba ngazi ukuthi kwakwenzakaleni enqondweni nami namanje abantu basangibuza ukuthi enqondweni yakho kahle kahle kwakwenzakaleni ngoba omunye umama next day yami number 3 walisho shemphambi kwamathi angifuni uzwe ngabantu ngifuna ukukutshela straight ukuthi before ngizofika kuloko ukuthi ngiqale ngifike kule ndaba le ngifika kuloko hamon awunibako barasa ngicela ungivalele nali window le uliphusha ngaphandle naleli livulwe yimi la. Yes mama, sorry mama. Yeah, washo lo mama athi angifuni uqamba amanga, angifuni uzwe ukuthi ngithe ngifuna ukukutshela straight ilanga lakho lele sasibuya ngalesibedlela. Ani ngifuna ukukutshela ukuthi kungasiko ukuthi icrash ephushe le ndaba. Wena no Precious kusho ukuthi lento benifuna ukuhlala phekwayo. Yabona? Ijikela wena manje lento. Umphakathi usejikela mina. Ngibatshela ngithi yazi guys, not ukuthi ikhona into ebengiyifihla nethi angazi kwenzakaleni futhi namanje ngisayibuza nami ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngalelo langa lelo. Okay, it's fine.
Friday ngihambe ngifike erenkeni esangweni ngiyamfonela selayinini ukuphi athi ngiphambili ngisuke elayinini ngiyephambili ngifike ngixoxe naye ifika itaxi angene ahambe itaxi elandelayo ngene ngihambe nami mangifika emsebenzini sisebenza ama block out 2 uku block F mina ngiku block E mangifika nje emsebenzini ekseni ngiqale kuyena eofficeini lakhe lahleli khona fike ngimtshela ukuthi ayisengikhona athi okay akabuza ukuthi umntwana ulale kanjani or kwenzakalani ayithulele ngithi mhlawumbe kusasa ekseni phume ngihambe nami ngizele ngale fike ngihlale kube first break ethi phuma 10:30 ngiyambona phandle first break akabuzi lutho uyithulele nami nje ngizithulele mara abantu bangibona emsebenzini ukuthi ngana awukho right ngithi ayi kunento mara angazi ukuthi ngizoyikhuluma ngithini or mangikhuluma ngizobe ngani ngiyayihlaza or kwenzakalani angazi because lento yenze umuntu ebengimthemba phela i-break ngibuyele naye buye second break futhi yangibona kakhulu mina ngizithulele kuthi ngabo 11 before i-second break umama secrash angifonele athi mama kaBusi ukwamnothisa nobusiswe namhlanje ukuthi ngana akekho right ngithi kuye ayi mina ngimshiye right ekseni bathi angazi ke bese ngithi ngenhliziyo yami ngisitshoda ukufihla angeke ungisize ngithi ku mem ngicela uthathe ubusisiwe no ayenda ungabathathi boyi2 bathathe 1 kunento abazokutshela yona ubabuze nje ukuthi umalume Oscar wenzeni nangempela umem afike esho ukuthi abathatheke enze kanjalo abuye bheki kimama VN athi mama something happened lapha into engiyicelayo kuwe ngicela uthathe umntwana umuse ku doctor or umuse clinic kodwa ikhona into eyenzakele ngoba abantwana bakhuluma same story bathathe 1 nginomunye umem bathathe 1 bathi bakhuluma into efanayo qale ke manje ngihlangahlanganeke vele emsebenzini nje yabona kuze kufika isikhathi ukuthi siyashayisa siyaphuma futhi hayi ngiyaxoxa nje kahle naye sihamba siyagibela itaxi sifike siyehla kune passage adalwa phema flatini siyongena ngakithi sihlangana naye uOscar uphethe ibag emnyama iWoolworth bag hayi fuye funa khona hayi asibulise sixoxe naye ahambe ngibuye ngene size sifike endlini mangifika endlini abaqhashi bami bahleli ngaphandle estubhini lapha kimi fike ngivula umnyango baphakathi endlini yena ememnyango umama khona ngivula umnyango mangivula umnyango bagijime beze yo mama babegqoka ama tracksuit esikolo baphakamisa ama tracksuit bathi mama bona namhlanje malume Oscar kasenzanga yabona ibuye lento ingidle ngiphenduke ngibheke emuva ngithi uyabezwa yini abantwana bathini azange ngiphendule athule ngivala umnyango hlale esofeni ngikhala usiyanda umfana amathi mama manje uzokwenza kanjani ngithe angazi even lo uhlala next door yami qhashe next door anzange abatshela ngithule it was Friday vele ngizwe ukuthi BP yami siphakeme vele from Thursday ngilali still uma ngibuya usiyanda ngitshela mama useswe matho cha yakhala ngithi hayi sengibuyile ngizomnaka ngenze semvele mayifuna ukuchama kanjalo kuthi on Saturday ekseni ngivuke I think avuka abo past 5 ngihlale esofeni phume kamereni lami ngihlale esofeni lo ngiyacabanga ngamfonela umama wathi maye answer ngayidrop ngahlala I think abo 7 ka WhatsApp ilast bonus ekhaya ngamtshela ngathi yazi nginenkinga la wathi yini ngase ngiyamtshela ngithi yazi ngoye Thursday ngithe mangifika la abantwana bangitshela kanje athi manje ubuthuleleni ngithi no lento imayibuya manje kahle ngoba angazi nami ukuthi kwenzakalani kulamalanga awu2 yabona angibuze ngimchazele sonke istory athi manje uphi yena uOscar nomama wakhe ngithi uOscar ukhona ngapha eroomini ngiyayizwa irate umama wakhe nayo ikhona eroomini lakhe athi okay manje mina ngoba ngiyoze ngiyo-offer Monday usebenzele ePitori ngithi ayi Monday ngibonani yobe isikude lento iyangilimaza cause mangibheka umntana amayochama umfana sekhaya ushuthi ngokukwata ke nathatha ifone aWhatsApp yena uOscar ambuza ukuthi ambuza athi hello bafo lo aphendula athi yebo athi angitshele kwenzakalani lapho athi lona usho kuphi athi ngisho lapha eJardini athi I understand ukuthi ukhuluma ngani lona time lo wakithatha imo ngibuthi u understand ayiyekela ke immediately eceda ukukhuluma nomfana sekhaya aphuma eroomini lakhe aye kumama wakhe futhi afika atshela mama ukuthi umntana sekhaya ambuza
abuye umama kheze kimi afika nokhe ngithola ngihleli nobani nomama senext door ngimxoxela le ndaba mayefika angene abulise ahlale esofeni abambe so abuka iTV mama senext door angibheke bese ayaphuma mama senext door athi hayi ngizophinde ngibuye aphume mayephuma into eyasiza ukuthi lo mama wathi mayephuma waxoxela umntana wakhe intombazana umntana wakhe waxoxela umngane opposite nami ukuthi la unenkinga ekanje kodwa umama akakasitholi sonke istory ayi aphuma umama lo ahambe athi kimi umama umfana uPrecious Ndlovu athi kimi Vlakazi ngibiza kanjalo Vlakazi ngithi mina yebo athi ngizwa uOscar uthi uPhakamane umbuza ngendaba le kaBusi kanti le ndaba ayikapheli na ngithi mawuthi ayikapheli usho ukuthini ngoba angahambisa umntwana ku doctor wena nomntwana akanibuza ukuthi umntwana ulale njani ukwenzakalani selona agcina ngalelo langa lelo lilithe lami kuye ngizocela ukuthi ubabakhe Mayeza naye angamtsheli ngicela ukuthi ubabakhe Mayeza sizohambisa umntwana ku doctor siyobona ukuthi lento abantwana abayikhulumayo iyiyo noma akusiyona avume kahle athi ayi okay ngikhona mina endlini isapheka mayifika uzongibiza aphume kanti abantwana labase next door bame ngaphandle egate bambone bathi mayiphuma kimi waphuma egijimela ukuya eroomini lakhe waphuma eroomini lakhe waye eroomini lomfana wakhe shuthi la yotshela khona umfana ukuthi sekuyabheda umama lo uthi usuzothatha umntwana aye kuphi ku doctor immediately vele shuthi bagqoka amajezi iweda khona ingane ayikho endle bagqoka amajezi baphuma babuye abantwana bangena bagijima amantombazana amantombazane buma 2018 lapho mama antu futhi ngihlalele yini hayibo mama lo mama othi uhamba naye ku doctor akuselokho uphokayo ubheka le uhamba naye suspect futhi ngibaphendule nje kahle ntayi maybe bayeduzane because uphuma la ngimtshelile ukuthi sizohamba naye kusho ukuthi bayeduzane was after 10 ngisibona isikhathi after 10 ekseni ahambe kanjalo ku mama shaya u12 1 ufika ubaba umntwana ngisenya funa khona ubaba umntwana akatshelwa yimi ukuthi mayefika imoto imaphandle phuma abantwana bagijima kuyithuba yakhona umntwana usefika utshela baba ukuthi umani Oscar umhlabe ngomesela baba kusuzongena endlini ngithola mina ngisekitchen hawu kwenzakalani umntwana engitshela sonke hayi yazi bengididekile angiyazi nami lento yenzeke on Thursday mangibuye emsebenzini so manje ngimtshelile uPrecious ukuthi sizothatha umntwana simuse ku doctor athi okay asambeni manje dala uPrecious ngimfonele ngabo 12 ifoni ilungena ku voicemail yobuza umntana wakhe eroomini uphi mama akathi selokhu uphuma ekseni uyephi ayangimazi sihlale athi saso endlini ngabo 2-3 sithatha umunye intombazana yasestradini sithi hayi lithi sambe nawe kusasa bangabuyi bathi sithenga udoctor or kwenzakaleni ingene intombazana esambe masifika ku doctor saqala eBishekasi athola udoctor uvalile saya eCaptain eTlifantini ku Dr Divan masifika ku doctor sifike esibhadare hayi mase songena phakathi udoctor yasibuza kwenzakaleni samtsho wathi no le ayifuni mina ngicela nibuyele reception nithathe imali yenu ne straight epolice station ufike ngichaze khona istory nangempela kube kanjalo sibuyele reception nithathe imali siphume sindlule endlini nithathe iID vele manje sindlule endlini vele umphakathi already vele usukhona ungaphandle balubamele mina ukuthi ngibuye nereport uthi thini fike hayi sindlule manje ngisaya kuphi epolice station bazongidirect uthi ngephi fike vele epolice station eSouth uchaza istory bangikhulumise nomunye efonini angitsho okay hamba eThembisa manje uye eThuthuzela ufike egatini ubuza ukuthi Thuthuzela ingakuphi bazokubonisa ama container impela sihambe sifike khona eThembisa esibhedlela sifike khona eThuthuzela singene khona baqale bangibhaliseke bangibuzeke ukuthi ususpecte ini or uboneni uzozucabangela ukuthi ngabe umntwana wakho uratio ngithi no mina angibonanga lutho ene bengingekho kodwa ngizwa istory ngabantwana nabo ngababuza impela usisi ababize ababuzeke bakhulume vele lo amakhulume kancane akhali umzukulu ayikhulume yonke indaba azayiqede hayi kuze kufike ukuthi bachanyiseke umchamo baba test bathotha umzukulu wami hayi umchamo wakho uright owami umntwana bathi hayi umchamo wakho ne-infection okay mbuze futhi uthi infection umntwana ona 4 years
kanjani nje should bangibone vele ukuthi nje nami ngihlangahlangene kuze kufike isikhathi ukuthi singene ku doctor ngaphakathi masingena udoctor aqale athi sengizoba check bonke ngoba asazi ngoba umzukulu uthi bamfaka ilimi so sizoba check bonke ngoba asazi noma bekuyinto yokuqala noma bese kuyinto ayina impela bamcheck athola ukuthi lo akanalutho ubuye kulo wami amthathe amfake impideni amcheck athi mama angeke ngisho ukuthi uyenzile angeke ngisho ukuthi akayenzanga kodwa according into engibonayo la akangenanga straight ku climate abemlona ngaphandle so the time umntwana athi umhlaba ngomese buka la eceleni la uready kusho ukuthi bese zama ukuthi amngene phakathi shothi umntwana wakhala yiko kumntwana mayechama umchamo uthinta lapha because umntwana ulimele ngithi yazi lento le ngimbhekile mara angiyibonanga wathi vele bongikuyibona because lento ini delight ukuthi ikhanyise lapha ya vele wathi noma esekhuluma nami udoctor vele ngase ngihlangahlangene nje ngizange sisamuza ukuthi uthini ngaze ngicanga ukuthi ngicela ngcono ubizela abengihamba nabo phandle ayisigcine sesiphuma siyakhona ke phandle lapha afika chazike khona kakhulumeke athi uphi manje umfana ngithi umfana mina ngimgcine ephume ekseni bathe uphume nomama wakhe kodwa umphakathi ukhona ngale bagadile ukuthi angabaleki bathi ayikufanele ne police station manje bathi ne JADA Doreen asinayo manje ngicela ukuthi kusasa nibuye nizoyilanda kodwa kahle kahle vele efanele ne police station sisahleli lapha ya from lo mama ngimfonela imini yonke I think it was about past 8 to 9 ima WhatsApp athi Vilakazi khamba kanjani lapho ngithule ngamphenduli aphinda abuye futhi ngevoice note athi yazi uyongithola umphakathi ungibulele ngiyamphendula still ngimnyeke ngizomphendula late ngithi okusala umntana wakho kwenzile athi kimi ayangisa understand ke mawuzothi ukwenzile angisazi ke mina ukuthi ngithini ngithi no ukwenzile umntana wakho plus abantwana ba create story as like you said ukuthi abantwana bayenzani ba create story so manje angazi story nalento eyenzakale ukuthi yipi ke eyiyo ile creating story or ile ka doctor manje ngemnyekele kanjalo bathi laba ngihamba naye imnyeke iphuma kuye ayisibuye vele masibuya sesebusuku sabathola umphakathi ngaphandle bakhona nabafana basekhaya basho ukuthi hayi sike samfonela manithi nisesibhedlela lo mfana wathi usemthambeka saphinda samfonela futhi bamfonela sengikhonake wathi hayi sengihambile ngaye police station ngiyoyinikela bathi hayi kuhleke mohamba oyinikele police station ambuze futhi ubhuti amathi mothi uyoyinikele police station wenzeni athi ngalento engiyenzile hayi sithi ayisesimela amaphoyisa akhe silinde ngabo 211 aphinda fonela athi sengiseJozi useJozi kanjani na ayi kungacace nje ukuthi uphendula uthini ukhuluma nomama wakhe efonini ufika abanye abafana bathi hayi akudownload enye app eyokuchecka ukuthi ukuphi bazama ukuyidownload bazama ukwazi washa u3 I think silo sihleli phana iluke yali app futhi ngokungacabangi kwethu nje nokuconfuseka azange sacabanga ukuthi sithathe amafoni walo mama nomntana wakhe intombazana ngokucabanga kwethu umama lo sathi masihlukana naye wangena endlini wamtshela umfana ukuthi wena yenza show ukuthi uvala ilocation udelete ohlaphuma kuyo yonke into waphuma ku Facebook waphuma ku WhatsApp waphuma kuyo yonke into kambe bazofika abafana ekseni ngabo 10 to 9 bazi sebaphethe le app yashi app ukuthi izolo ngabo 11 imkhomba vele lapha baphuma babheka khona vele bengapha ngakwenye ipholi lephezulu mara ivezi house number namhlanje kuseni ngabo 9 bese was in manje ilast yakhe manje ngabo 1 imkhomba ukuthi ukuphi eJobek ila iphelele khona ilasini yakhe senyambuza ngithi Precious umtsheleni umntanakho athi ngimtshela ngithi akwenzeke uthe wena uthoma ohlukana nomntwana umntwana uthoye eplaza wena wathi ukhona okufila buyothandaza esigangeni utheni kumntanakho athi angisho ngithi akwenzeke ukuthi mawungashongo lutho ahamba ngabuyi angithi ngabe uhambile eplaza wabuye namhlanje naka akasatholakala nje efonini usho ukuthi nina noyithu nomntanakho lento niyayazi ngamtshela straight ngathi lento le wena uwe mina ngimtshela ngaze ngamtshela ngathi
lizovela iqiniso kodwa ngifuna ukutshela khona umntwana lo akakwenzanga ngoba kwenza ukwenziswe uwe ngoba uma ukuthi lo mntwana bekwenze yena bongeke uzumkhiphe ngoba umntwana ukhishwe uwe la eJardini sengikutshelile ukuthi ngihamba nawe so kimi iyacaca lento ukuthi wena uwothumela umntwana ukuthi ayenze angazi ukuthi le ingako ongibangisa yona kuyini wamcabangela into ebuhlungu kangaka lo mama mhlawumbe ufeli inyana unobuthakathi inyana or something because I don't think nomuntu okahle umama uyazi mawuzele and enye into lo mntwana iminor masikhuluma ngomntwana ona 4 usathi inyama inama akakwazi nokuma kahle usama ngenje so why ucabanga so deep ukuthi lo mama ola or izenzo zakhe mhlawumbe ngikhunyuliswa ukwenza kwakhe ukuthi wayengeke bhuti iqedwe kumtshela ukuthi ngizohamba nawe ngihambisa umntwana yena aphume futhi ayothatha umntwana ambalekise aphume naye yabona ukuthi umntwana waphuma yedwa lo mfana ngabe ngiya understand ukuthi mhlawumbe wayiphumela o mhlawumbe wezwa ukuthi kuyabheda wayihambela wakhishwa uye immediately aphuma kimi endlini okay waphuma naye ngifuna silamule because uyabona bayaqala ukungibona la kwaRingsonburg ngimthuli 30 minutes ngingakhuluma isensitive le ndaba and manje isikhathi sefestive kula kwenzeka khona le ibhicongo that's why ngithethe ngikuphe kahle isikhathi now ukuze ingawonakali lento le ngifuna unginikeze sizoyiphusha silethe in the now ungichazele indaba yamaphoyisa because already masikhuluma ngale J88 bayobonisa ukuthi lo muntu kunento ezenzakele whatever uDr Phelelephi then amaphoyiseni ivuliwe na icase and sithini status sale case bese uyangitshela ukuthi umsolwa ukuphi nendawo okay icase ivuliwe ngayivula nge 19 if ngingaphosisi case ivuliwe eSouth umuntu ophethe icase okwamanje belungisiza ubalwe mara ubalwe wathi kahle kahle umuntu ophethe icase yami bese selifini kodwa uzoyireferela kwisengikhohliwe isibongo sakhe ukuthi ubani kodwa lemosi abantu nje nginokhuluma nabo makunento uSergeant Baloyi nguSergeant Dlamini yeah ilungise ngicela ngiphi area manje ngithi bona lento le social media bathi we name and shame yeah akunankinga because ikhulunywa uwend mawuso ufana ukuthi uyivictim yabona iaseleni weperpetrator sikwazi ukuyifihla lamaphoyisa so far ugcwilisekile yini ungumama the way batreat ngakhona icase yakho do you think ijustice ngathi yaseveka ngingasho ukuthi ngigculisekile ngani ngingasho ukuthi ngigculisekile kwelaphi side ngendlela nabo abakhuluma ngakhona umfana njengoba asoloka abaleka vele ayikho into abangayenza ngoba bamfonela umama umfana bambuza ukuthi uphi umntwana naye waphi ukuthi akamazi so ngingasho ukuthi ngigculisekile because akekho umuntu engambeka icala kuloko ngoba umfana vele soloku akhishwa umamakhe ngisho ukuthi ngigculisekile kuloko and then nawo amaphoyisa shem angifuni kamama abanokungifonela bangibuza ukuthi awukezwe umkhondo ukuthi kwenzakalani or umama akakakhulumi lutho ngithi hayi akakakhulumi lutho angezwe bathi hayi makukhona okuzwayo usitshele noma kuyiko noma ngasiko thina njengamaphoyisa sohamba soyibhekela khona okay ngifuna ukwenza into engaze ngiyenze kule show so ngizofuna i-engine number ngifuna i-number plate yakhe umnyama umhlophe unama tattoos mubi mfishane mude uyangingiza awumdescribe kahle aphelele mawunesithombe sakho ungitshela ngiyambopha ngiyashesha futhi mina ke angeke ngithi next week and then sekuzokhulumeka kahle because angithi asazi okwamanje so uze zazopleada because indlela yokubaleka so admit guilt before kiwa good are you saying uyayibeka on record ukuthi undoda akakaze nje watestwa epolice station since wabaleka wanyamalala ijuba lika Noah since abaleka but akakabanjwa since abaleka okay faka amagama so manje into engayazi ngoba labantu babuya eZimbabwe ukuthi usasekhona la eSouth Africa noma sewahamba kodwa ngisase netrust ukuthi usasekhona ukuhamba kakahambi yena usasekhona uOscar nasi isithombe sakhe nginaso futhi isithombe samama kuOscar Slender uDarky akekho mude nje umedium yeah zona phela sizokuchaya sure khululeka ke uOscar uzafunwa yimi mathupha indlela yakhe sizayilungisa ningilungisele lapho production
ngifuna isithombe sika Oscar, ngiyamfuna ngeyidoromu, ngiyamfuna Oscar ngamabhande. So South Africa sihlabe sulawule, siyasebenza kanjani kwa Most Wanted. Le show yezinye zezinto yabona by design, but makunento efana le siyalungisa masishana. Isimo somntwana mama eChristmas, abantwana bajabulile bathengelwe impahla zeChristmas nani wena awuna closure. Kunjani ke psychologically la ekhona umntwana? Yo bhuti angifuni kamama as like ngingaxoxa nobhuti masisangena la ngithi angibuza nje ukuthi alright ngithi nge right abuthi mawula wazi ukuthi uzokhuluma yonke into ngize siyahleka ngithi hayi khululeka ibattery ngichargele ligcwele ngizothulula konke. Umntwana bhuti angeke ngisho ukuthi uright ngendlela okwenzeka ngakhona. Umntwana unokuthi une phone yakhe naye. Kodwa le mosi unokuthatha anikeza umzukulu eyakhe. Nama record la akukhona ubhuti uthi ngizoba sharela wona. Ama record ukhuluma yonke into eyenzeka. Umntwana lo. Umntwana. Okay, siyayidinga le nto. Ikhona akhona. Ukhuluma yonke into eyenzeka. Uzoyatsho ukuthi maphoyisa. Ngifuna ukukhuluma mina. Maphoyisa, malume Oscar wenza kanje. Akhona ama record. Wayenza leyo nto leyo kwakuyiSunday, ngisakhumbula idate. Kwakunesonto lapha endlini kuze abantu besonto bazongibona. Ngale sehlakalo. Uthi angabona abantu like bangaba u3-4 special omenje ngoOscar. Uvele ascreame avale ascreame nje. So kwathi maqala ngena abantu besonto endlini wabuka ukuthi naba abantu abangamadoda wavala amadlebe. Wazathi omunye umama next door ayimnyeke yabona wathi ngiphi phone. Ngathi akufanele ngaphuma ngoba phela labantu bazobona yena. Wathi ngiphi phone ngamnikeza iphone wangena eroomini lomfana wami. Thina ngapha siyasondana ngaliya record. Utshela amaphoyisa ukuthi kwenzakalani kwathini. Ukwenza kwaza kuba kathi loku amaviki alandelana. Even a Sunday lokhu ngize ngadelete amanye ngoba nganyezwa ukuthi inhliziyo yami iyangilimaza. So usisi wamatha akufanele ngadelete afanele wabeke as evidence okunye vela kufanele ngoyikhulumele uzokhuluma lama record wena umntwana ayikhuluma wena uyamuzwa ukuthi uyedwa nje ukhuluma free utshela amaphoyisa ukuthi sonke istory yasisho. So umntwana bhuti namanje nase crash banokusho ukuthi lo mntwana asasi ngendlela wayengakhona yabona. So even okay nama counseling ashilo ukuthi bancane nami ngikhona noma bakhuluma nabo nje okay malume Oscar simbophiro malume Oscar kunjani bayavuma kodwa 2 minutes mase siphandle bazokhuluma ukuthi malume Oscar ukhona malume Oscar ukuthi nami noma ngakhuluma nabendlini ukuthi hayi malume Oscar uboshiwe malume Oscar ukhona kusho ukuthi kahle bona ukuze bakhohle ukukhuluma ngaye kumele baze bambone ukuthi hayi malume Oscar uboshiwe or malume Oscar kuphi ila bazokhona ukuthi bakhohle namanje usakhuluma ngakho. I can imagine kunabantu esihlala nabo baphila ngale trauma. So ibizwa childhood trauma. So labantwana into enkulu nencane iyo lento yenza ukuthi noma ngabe seba nama partners wabo lento iyohlala ibuya waya so kumele size ne permanent reset. Nathi ke sama psychologist self appointed siyazazi inkinga sikhulele lokushini so sizozama by all means mama ukusiza. Ngizocela lesithombe nina bama Poppy Act nizoyenza esikolweni hayi la because ikhona into yokuthi mawuthi ufuna ukuza ngokunye abantu beze ngokunye. So kuma comment section mhlambe makukhona indlela enicabangayo angenize ngayo then for the love and support as Africa when we are sad we sing and when we are happy we sing. So ngiyacela ukuthi lo mama ke ngemikhuleko and mangakhona kumhaga you hug with prayers. So we are going to leave numbers. Ngicela si escalate ke isukile from the station level sizoyisa eprovince bobaba umthombeni le bazayithatha because once we shine a spotlight on a case, I'm an activist lebonda likhuluma kona lokho. I understand ama issues of gender based violence ezanjani. So we need to put a permanent stop, not a cosmetic solution. Kusasa kuseni ivukile lento. So mama ukhulumile South Africa and there you have it. So okusele ke manje siyayigoqa sesifuna ukuzwa ukuthi nangala kube i set ending story ngoba ngathi score 1-0 siyadliwa. Sidliwa and izozahamba bese idala lento yama tribalism because now utouche igama leZimbabwe. I once handled an episode ngithi ngibambile it turned out and it blew in my face because abantu mawukhuluma ngendaba ukuthi kunomuntu wangaphandle ivele ibe into personal kubo eSouth Africa. So this might be an episode engablow otherwise ijike against the chairman mara ke for the truth and for isn't there a right we will stand for the truth. So mama
mhlawumbe kokugcina ofisa ukuthi usizakale ngako because utrayile ngendlela otry ngayo and then bese ufaka nestation ngicela ke ukusisho straight station ukuthi kungakuphi so that nabo makhelwane labo wakhelene nabo basheshe bakhona ukwazi abantu mhlambe bangasondeli bangezi ngoba bangaunderstand ukuthi deep bale case so sesivala nje the name of the police station kahle usipha ama number wakho bese siyayivala episode i-police station ngayo kuyona iThembisa South Thembisa and then mina ngihlala eVusumuzi 356 eVusumuzi mara abanye bayibiza ukuthi Inhlanzini but ayikho kude nayi police station okay and then okunye ama number wami 078 614 1828 asiphinde mama futhi 078 614 1828. Right, thank you, South Africa. That's how we wrap it up. We are signing off and we are out until the next episode. So ngicela senzeni kanje ngiyanicela ngiyaninxusa. Asike sicheke nabantwana, you know, ku right na masesilimele. Indoda endala ungakhona ukukhuluma uyitshela into eyithize but abantwana abancane bafuna ukuthi ba protectwe yithi ke maniphuza drink responsibly and let's make sure ukuthi we don't lose sight of abantwana bethu makubuywa sekunento esingakhona ukuyiphendulela kusasa izobe ibackfire ijika against umama ubani bekakuphi ubani bekwenzakalani ngoba siyama judge ngiyazazi ukuthi sithanda lento yokublame and lo limela abuye futhi ablame futhi kokugcina so before siyohlukana ke manje ngiyazi ukuthi kunama philosopher la we are talking without speaking going around in circles he said she said ngicela sisize lo mama and then next time around masi linka futhi ngizobe sengiyayifaka lapha phansi ngama strap ne production ukuthi this is how far we got with the case we are not just a podcast or broadcaster then sifuna ama number kuphela we want to change lives and impact nations that's how we wrap it up until the next episode keep well and stay blessed ngiyanithanda love you with the love of the Lord salute angazi wenzakani uma asikhukhuma skipha nephepha maphoyisa uma asikhukhuma skipha nephepha Khuluma mina lento leyo uma Oscar angathi shida phela angazi usiyandifunani miyatshelana uma Oscar ma asikhukhuma nepink one tempo one siko one kabuza amanambeni miyakuthanda miyakuthemba Okay, bafo lo umama khona lo umama lomfana and then ilawa ama voice notes womntwana